Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngantuk, Kiai Wayuan, Kiai istekaning anjatan. Jadi dimulai, terus nanti pas doa mudah-mudahan bisa sudah datang Pak Kiainya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa hadiyati ila arwahi jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa jamil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala bakhiri sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi Syekh Kiai Haji Amin wa ma'unatihim wa qawmatihim syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddini alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika lim syahidin. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'ah wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Lillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala adiyati dobahang falamuriyati qodahang falamugiroti subahang faasarna bihi naqa'ang fawasatna bihi jama'an innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu ida bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qariyatu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna jahima summa la tarawunna ainal yakin summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu ahladahu kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'asadatun fi amadin mumaddadah Allahu akbar La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul Allahu akbar La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal baitil alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf Allahu akbar La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un Allahu akbar La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahu akbar La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal hab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara khatmil Quran anak-anaknya bapak dan ibu panjenengan sedoyo alhamdulillah bisa maca Al-Quran walaupun ana sing masih gerak-gerak, ana sing ya maklum karena gemeter kayaknya gemeter ndeleng lampu ngungganing panggung ngarepe bekakak. Sebenarnya macae dawa cindak tadi karena maklum masih tahap belajar. Mudah-mudahan ke depan insya Allah lamun dipercaya sampean dibeneri maning bacane ngaji sing rajin maning ya. Nah, sambil nunggu kiai wis teka sebenarnya mah kiai iki. Doa pengen kiai sing dongani kulai bari oli berkae anaknya sampeane konon kah ya, muga-muga ilmunya bari manfaat. Bisa khususnya lamun bisa baca Al-Quran apalagi hafal tadi itu bisa ngimami khususnya kanggo diri atau awaknya dewek apa maning ko misale pengganti kula-kula kabeh sapa maning yen dudu penerus kian sing bisa maca Al-Quran sing kira bener lan fasih sehingga dadi bisa dadi imam konon. Sebab kula-kulaan kabeh pasti mengkine karena lahire ulu ya, biasanya sing lahire ulu ya ninggale uluman konon. Ya hukum alam biasanya kayak konon, tapi itu atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bari nunggu kiai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih sudah menyupport khususnya anak sampean kira-kira bisa ngaji hampir 1 bulan. Kula gembleng anak sampean mau nemaning guru dikit nih, guru-guru madrasah pengen dihatamakan juz amai, kula gembleng coba dites selama 1 bulan. Ya inilah hasilnya. Alhamdulillah. Bu, Pak,
kudu seneng duwe anak sing bisa ngaji. Mau jare ketua MUI kudu seneng, sebab besok anaknya sampean sing bakal jungjung gawa apa, gawa sampean, mudah-mudahan gawa ning suarga, amin ya robbal alamin. Lamun anaknya sampean beli support terus sampean manjing ning suarga, anaknya manjing ning neraka, one protes priwe? Gusti jekula manjing neraka ki enak temen ya, mbok bapane manjing ning suarga, kula ora disupport kokon inget ning Gusti Allah, ora digongkon madrasah, ora digongkon ngaji, jadi kayak kenen blegedut manjing neraka, akhirnya kegawa manjing neraka ujare kiai. Tapi sing anaknya disupport kongkon ngaji, kongkon bisa ilmu agama, ngerti akhlak ning wong tua, akhirnya manjing ning swarga, walaupun mbok bapane misale karena amal perbuatannya orang bener manjing neraka, tapi kun kenang nyupot anaknya bisa ngaji, anaknya kone protes maning, Pak Bu Gusti mendije bapak kula karo mbok kula mak mau manjing ning swarga, lamun mbok bapane kula orang manjing ning swarga. Oh konon dadine diangkat ning manjing suarga. Mudah-mudahan anak sampean mungkin bisa jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bisa membanggakan orang tua, dan juga bisa menjadi panutan keluargane besok, amin ya robbal alamin. Kiai teka durung, kiai teka bagian madramung sewengi sekian kah? Iya, no kena anaknya pada ngaji tuh. Alhamdulillah, Bapak Doktor Arwani Amin dari Kertasmaya. Arwani Amin niku putrane Kiai Haji Amin Mubarak Al-Maghfurlah niku penyampaian saking kula Bapak Ibu, muga-mugia mawon apa yang kula sampaikan barusan tadi membawa barokah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin.